So, update lang. Today is December 22 and time check, it's 10:36 a.m. Actually, traditionally, every Christmas Eve kami or sila mami, yung mga tita ko nag-prepare ng mga ganito or party, which is yung Christmas party. But, suddenly, medyo early ngayon. Ngayon, nagwi-wait lang ako kasi wala pa man din yung food and mga pinsan ko and all, wala pa din. So, yeah. So, see you guys later kung ano yung mga yan. Juga na drip bang. Vlog ba yun ni Kini ba? Ha? Live? Vlog. Hello! Hi vlog! Hi, welcome! Hello! Family ko sa party. So, hello sa vlog ni Raymond! Hi vlog! Pagkain sa vlog niya! Pagkain ko! Isa-isa pagkain ko! Ano? Okay guys, ito yung food for today. Hi! Man? Lapay lang lang. Nalalig ka dito, nalalig. Sinte. Oo. The power of the power of balloon. The power of balloon. Ako Vin, the power of balloon. Hi Ella. Oh, cheese! Cheese! Uy, sama ko! Cheese! Guys, so, Wala ko na bungka. prepare sa amin sa parlor games. Iya ka, di na ko pa bilang magbalik. So, Hi! Hi! So, what's up? Hello guys! Dami din sa party namo sa among family. So, ang cousin na si Rachel na genetic engineer course. Say hi to my vlog. Yeah, say hi vlog. Hi, vlog! Like that. Okay, next. Ken, which is graduate from ISAT. Ken, say hi to my vlog. Hi vlog. Hi vlog! Okay, that's right. So, naako din si Raymond sa kanyang YouTube channel. Sa YouTube channel ni Mon? Ha? Sa YouTube channel ni Mo? YouTube channel ko. Oh, so, so mag-hi ka sa vlog. Hi vlog, ikaw mo. Hi vlog! So, that's it. So, si Erwin, nasa Erwin ang kuya. Hi vlog. Hi vlog. Okay, that's it. So, stop. Hi vlog. Oh, hello guys. Welcome back. Well, actually, welcome kay mo yung first vlog. Hi vlog. So, December 22, Sunday, 2019. Dito kaon day sa Toril, which is party sa among auntie. And I eaten so many foods like lechon, fish fillet, and mga pagkaon like, I don't know, pero sabi nila beef daw. So, also yun, I'm so full. So, dito, I'm here sa kwarto ng pinsan ko. Kita niyo naman, color pink, diba? Color pink. Sino? Color pink. You say color pink, okay. So, supportive na mga pinsan ko talaga. So, yun. Murag si Sanderford ng istorya. Uy, kuha niya si Sanderford. Hi vlog. Nami diri ang mga pinsan na sila bangkuan nila parlor games. I don't know why they call parlor games. Wala man sa beauty shop. Hi vlog. See this shit. Wait. So, see this shit. See this shit. See this shit. Oh. See that shit. You said shit. See that shit. Ina, see. Nanganak? You said see that shit. Nanganak? Na, see that shit. Kochi. See that shit. Come on. See that shit. Ay, manikin ako. Stalking that shit. Stalking shit again. So, shit everywhere. Dirigin na. Shit in this room. So, Napikas na ba kaya mo? Apoy Istorya na pa. ko. Di na. So, diri lang sa siguro ta kutob kay anda kami sa akong party diri sa Gamayan Residence in Toril. Sa akin ni Che. Look, lingkuran. So actually this balloon is heart shape pero murag hapit na siya mahimog lubot. Na kuan. So Hindi magod Valentine's mga. subscribe to my channel which is
ugis.com.uporn/redtube. Hindi ba ito siya? Okay, thank you. Then, balik lang ko sa inyo, guys. Baba. Ako madili dyan, no? So, nandito kami dire. Problema sila sa sa parlor games. Bye. Asa na tayo? Sige. Ito dito. Kanang murag Last. nakay straw sa ara. Ela. Okay guys, so magdawat na may cash gift. iPhone ba yun? Dami at mami. Kasi kinyo na gabi mo na kuna ba? Tara, mami! May na. Thank you! Iser. Na. Tak ko ya. So, namin dire. So, mapugasin! So, walay sa kalib. 1,000 buok me. Dili, sa magubot na bahala. Sa kulubot na bahala. Ha? Kinaanak ba? Ay, buyo ko. May 1,000 naman na. Yun ang kulit mo. Hindi siya. Dili man pagpugod. Kung maglisod yun! Ugduhay mo pulton, wala kayo mag-aay. 4. Agad sa kailangan na klaro. Guys! Dili na lang. Wala, nakuha na nilang 1,000. Doha ka 1,000. Nahurot na? Nahurot na mami. Uy, may syempre na to. 5, 4, 3, 2, 1. Ranay. Okay, nanap may cash gift guys. Yes, okay kayo kay 500 daw. Okay kayo. Hanip ko. Lambe ka. Go. Ayaw pa buno natin kay magamay lang yata si mga 20 kay unang ihatag mo. Ano nito? Pagtanding ka to. Ipa pa. Ay, anong gift pa ba? Uli kang sukli. Kanya ha, senior citizen ha? Oh, alam mo na? Senior citizen. Kol, nalinugan ni Kol. Ada ka pinilin. Linok! Ako cool. Ano hindi kami ito ganyan kang bata? Magustuhan tiya. Oras, tarik oras.
So busy ang mga kabataan ngayon. Ngayon na araw na to. Raymond, let's say, pag kayo sa vlog, subscribe to my channel. Okay. Cheche, okay, subscribe to my channel. Okay. Ngayon. Kod, ngayon kod. Wala na, sabi. Niligid pa dyan, niligid pa dyan. Niligid na, nahulog na. Namay pa na, niguko na kabila kasi. Ay, ito. Ano lang. Yun kasi tanaw. Bye-bye. Ala! Migo ko na. Tergila tadi. Aminaw sa mo. Aminaw sa mo no, tigay no. Amo na ito lang tigay. Si Sling, si nahulog na. Start direct itlog. Dili pwedeng umutindog ipasa sa pikas. Okay guys, so currently kayo nag-explain sila kung sa mechanics sa game. And medyo gubot kay hindi kayo sa sabot. Okay, so mo amo na ito dala. Hi guys, so I guess that's all for today's vlog. Thank you guys for watching. I hope you enjoy watching it. Yeah, stay tuned for more vlogs and until then, see you in my next one. Bye!